Umunsi w'abamama ni umunsi w'abagore ku isi, umunsi w'akataraboneka dushingiye hano iwacu i Rwanda, East Africa n'Afurika yose. Turavuga duti umunsi mwiza w'abagore ku isi hose ube intangarugero, ubu umunsi w'ikiruhuko mwiza kuri bose, nubwo bose badashobora kubona amahirwe angana amwe y'ikiruhuko kuri uyu munsi wabo w'ikiruhuko, kubera umunsi n'iminsi n'ibihe bitiberekeka. Iminsi umuntu atasiba kurya, atakwepa kuba muri iyi si, atakwepa kuba muri iyi si y'imirimo. Abagore n'aka kanya ku munsi wabo w'abagore bari mu kazi, bakora amanywa n'amajoro bita ku byateza imbere ikiremwamuntu. Kandi iyo bakora imirimo yabo ntabwo bakora bikorera gusa, bakorera n'abagabo n'abana babo n'abaturanyi, abo hafi n'abakure, bakita no kubabagenderera abashyitsi bose, abasanzwe n'abadasanzwe. Abagore bahora babakira. Nanone mbonereho umwanya wo nshimira n'itangazamakuru ku isi yose nzima, isi yacu, isi y'abantu n'ibintu. Kubera uyu munsi w'itangazamakuru ku isi, amakuru mashya meza aturuka impande zose zo ku isi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, hano aho dushingiye iwacu i Rwanda, muri East Africa no muri Afurika yose, muri iyi si ya rurema, itangazamakuru n'iry'akataraboneka ni uruganda rwiza cyane rwavutse rurivukira mu kiremwamuntu. Rutangaza amakuru ayo hafi n'aya kure, amakuru meza n'atari meza. Ubwo ni ugushaka kuvuga ko amakuru ariho umukungugu n'amakuru atariho umukungugu. Amakuru aba mu bantu, ahaba abantu niho amakuru avuka, kandi akanavuka akivukira, akavuka buri sekonda, buri munota, buri saha, buri munsi, buri kwezi, buri mwaka, ibihe byose. Abanyamakuru n'abanyamakurukazi, abakuze n'abakiri bato, ibitsina byose mu mwuga w'itangazamakuru, muri abarimu b'akataraboneka ku isi, muri abarimu mpuzamahanga, murigisha ikiremwamuntu, mukarwanya ubujiji, ubukene bwo mu mufuka, mwabigisha uko babigenza, ubukene bwo mu mutwe, bwo mu bwonko bugahungira kure, mukabajijura, mukamurwanyije ubujiji muri bo, murwanyije ubujiji mu baturage, mukarwanya n'ubutamenya, mukarwanya n'izo ndwara, izigaragara n'izitagaragara.
ubwo nshaka kuvuga indwara zigaragarira amaso n'izitagaragarira amaso ariko umuntu zaramurembeje kandi arembye, yaba agenda yidegembya cyangwa ari mu bitaro kwa muganga ari indembe, yumva cyangwa atumva ari muri koma, yaba ari mu buribwe, mu ruganda rw'uburibwe simusiga, ariko abaganga bagakora iyo bwabaga bakamugabanyiriza uburibwe cyangwa bikanga nabwo, umurwayi akihangana akitonda akanitwararika maze. Mu barwara rero habamo abagore n'abagabo. Itangazamakuru rirabitangaza, nubwo umunsi w'abagore udakunda gutangaza abarwayi bose baba mu bitaro n'abarwaza babo barimo kudindizwa n'uburwayi hirya no hino ntacyo bikorera, ahubwo bari mu bihe byo gusohora gusa, ariko itangazamakuru rirahasesekara rikabiyoka, rikabitahura, rikabitohozaho amakuru ariho umukungugu n'adariho umukungugu. Abanyamakuru n'abanyamakurukazi bakayatangaza, kubera kuyatara ukagira ngo n'inzuki zitara ubuki hirya no hino mu bibabi. Ubwo ni ugushaka kuvuga nta bibabi bibaho bitagira indabyo, kahobera ibibabi byose ari byo bihaha byacu ku biti byose. Abanyamakuru bigisha nk'uko twasobanuye ko ari abanyamakuru mpuzamahanga, bakaba ari n'abarimu mpuzamahanga, bigisha abantu kwita ku bidukikije, ibiti n'ibibabi n'ibyakatsi byose bikaba ari byo bihaha byacu, bakabimenya, usibye no kubimenya bakanabimenyera, hanyuma n'abaganga bagashyiraho akabo ko gusigasira ubuzima bwacu, tukabusigasira neza, kuko ubuzima ni igitabo cy'amateka hano kuri iyi si ya rurema. Ibyo byose abanyamakuru bakabarahasesekaye, bakabitangariza abaturiye isi ibitsina byose, n'abaganga bakavaho bakayumva. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, n'uriya munsi w'abagore wahoze ubaho kuva kare kose, kubw'iyo mpamvu nziza ishimishije, umunsi w'abagore ni umunsi w'akataraboneka w'iterambere rigomba kubigishwa ku batararimenya n'abo ritarageraho n'abo batarahura naryo hirya no hino ku isi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, umunsi w'umugore n'uwo kwiyongerera ubushobozi, akanongerwa ubushobozi, bwaba ubushobozi shingiro bwo mu bwonko, mu maboko no mu mubiri hose, ubushobozi bwo mu mufuka, ubushobozi bwo mu mitungo ifatika n'idafatika, ubushobozi bwo kugira amagara meza azira umuze ibihe byose, kuko umugore niwe shingiro ry'ubukungu bwose budakungurira ikiremwa muntu. Umugore abyara abana akabitaho, akabasigasira, hungu n'akobwa cyangwa ibitsina byose, n'ibinyabibiri n'intabikangwa arabibyara. Rero ku munsi w'itangazamakuru nk'uyu, nanone itangazamakuru rigatangaza aya makuru yose y'umunsi w'abagore, ababyaye
bakabyara n'impanga zitandukanye, ibitsina bisa cyangwa ibitsina bitandukanye kandi ibitsina bingana. Abanyamakuru yo batangaza amakuru yo hirya no hino bayakuye mu bagore no mu bagabo babo no mu bana babo bose, aba ari amakuru ashimishije kumva mu matwi ya kiremwamuntu. Bayava imuzingo ido n'ido, ingingo ku yindi, bakayasoma ukagira ngo rwose bari mu ruganda rukora ibyiza gusa. Kandi iyo bari muri urwo ruganda muri studio barimo kuyiva imuzingo nayo bayava imuzingo, bayadutangariza ku isi yose, abantu mu by'ukuri baranezerwa bakaryoherwa bakishima, bagashimagiza abo banyamakuru n'umwuga wabo w'itangazamakuru, haba mu Rwanda, East Africa na Africa n'isi yose. Muri abo rero babashima, abagore nabo bafata ibendera mu gushima abanyamakuru bagenzi babo b'abagore n'abanyamakuru b'abagabo. Bityo rero abemera n'abatemera, abizera n'abatizera, abakirisitu bose, abayisilamu n'ababudisiti bose ku isi, n'abizera gakondo hirya no hino ku isi nabo babaho. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nanone itangazamakuru aho hose rirahasesekara rigatangaza ayo makuru yose uko yakabaye. Yaba ariho mukungugu barawuhuha ugatumuka, bagatangaza amakuru atariho umukungugu, maze bakayava imuzingo imuzi n'imuzinzi bakayatangariza rubanda muri republics zose. Ubwo ni repubulika zose zo ku isi, ubwo birumvikana bakabimenyesha rubanda, ariyo world republics. banyamakuru kazi bari mu mpuzamahanga beza cyane bakataraboneka, mukora akazi kanyu kimwuga, umwuga udasanzwe ku isi. Imana irabazi kandi mudakorera ibihembo bihambaye nk'abandi, mubona ibihembo bike mu gihe abandi bakozi ku isi bahembwa imishahara izimbye, imishahara miremire minini ibyibushye mu mamiliyoni, naho mwe bakabahemba make kandi muri abarimu mpuzamahanga. Bikabagora no kuba mwashika kuri aya makuru, kuri ayo makuru hirya no hino aho arimo kuba, mukigora mukigomwa mukajya hirya no hino n'amaguru se n'amagari n'amamoto n'ibinyabiziga bitandukanye, mukajya kuyareba no kuyumva no kuyegeranya no kuyayungurura no kuyatunganya, hanyuma mukayakuramo ibishishi, mukayakuramo munayakuraho n'umukungugu, mukayatangariza rubanda rw'isi, ibitsina byose, abakuze n'abakiri bato, akitwa amakuru atariho umukungugu, aturutse mu majyaruguru y'isi, iburengerazuba bw'isi, utirengagije iburasirazuba wahavuye, naho no mu majyepfo no mu mirwa mikuru y'ibihugu. Haba mu migabane yose igize isi, mutara amakuru amanywa n'amajoro,
amasaha yose mu kazi kose, akazi kanyu intashikirwa, benshi ntibagashobora kuko si ibihangano byabo, si umwuga wabo, bashoboye ibyabo gusa. Hari n'abinjiye mu mirimo itari yabo badashoboye, ariko yo mubabajije mukabatunga mikoro ndende, baritarutsa bagakwepa batinya itangazamakuru, kubera ntibaribonera ibisobanuro bitewe n'ibyo bakora badasobanukiwe. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane,